بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. وبعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masing-masing ay painggip kajumuan ng pagsarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pegitewek ni inulungan keseg, inulungan baya, itu apagkumpun tininin karena ngandauhat si Allah subhanahu wa ta'ala aman sababangin pakute bangpain hininang Allah subhanahu wa ta'ala in majlis te atau akan pagtimuk-timuk te ininan amban may tumpukan yene pinabuohan wa Allah subhanahu wa ta'ala kahinekan dialem pangatiande damikian bangpain pinutos wa Allah subhanahu wa ta'ala asene bangpain lamud amban may tumpukan do isa yene pinabuohan wa Allah subhanahu wa ta'ala malaikat nganjal hansinsiye bangpain binantu kay Allah subhanahu wa ta'ala yung pagtimuk-timuk tingin yang si antara ng pagtaawag. Si antara niya. Amban iyan, in hadis ko ito pinangadyan ken in hadis ikasampu, amban 40 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك وفي رواية أخرى له رواه مسلم. Selesai te in hadis ini nen sitages den luhai selesaian ini nen sumagawa ia hati important nen dote amban Abi Hurairah kina asean wa Allah subhanahu wa ta'ala sarta makapagpain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainne nisa'in pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun benna bainne ila Allah subhanahu wa ta'ala suci lisin tadi te suci ini nen malisin ini nen gani asagat-sagat di asal pure in Allah subhanahu wa ta'ala suci suci lu ne kiamban bisarani lu ne kiamban hinaune lu ne kiamban hukuman Allah subhanahu wa ta'ala ilian Allah subhanahu wa ta'ala nian suci la yaqbalu illa tayyiba in Allah subhanahu wa ta'ala pagkanian suci la yaqbalu illa tayyiba sayan isab gairu isab nangga melainkan nen suwiru isab suci. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Benna ila Allah subhanahu wa ta'ala yeru dinaat ni sime bangsa mukminin yene sime bangsa yene magkahagat tu Allah subhanahu wa ta'ala ko ito siya dinaat ni sime karasulan madunghel lulay. Sayo isa. Dinaat ni si kitehin pandak bisa Kuai bu isab dinaak ni sime karasulan marumel lulay. Damua ang ban pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala si kite. Duk pangandaakan bu isab wa Allah subhanahu wa ta'ala sime karasulan marumel lulay. Iyan ininen parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhar rusul
O kampain ni mek karasulan pinabawa oleh Allah Subhanahu wa taala nui si mek manusia yene perkala akhirat dok yene surga dok ngarkane kulu minat tayyibat mangan de kampain ni amban ni kinakan suci amban kinakan lisin tahti tein kinakan inginen suci gak ada saget ni haram gak ada saget ni haram halal ye wa amalu salihah pergi ambanin wa amalu salihah inginen naruk ngahinang kampain ni hinang hak ngahinang kampain ni hinang hak Derechot ya Jawa qala sarta misaru sabiye ya ayyuhalladzina amanu o kampain ni mea amag kahagad kulu min tayyibati ma razaqnakum makan kampain ni demikian makan besar kampain ni amban ni kinakan yenelisi suci ide na kapagari kami kaam bain Allah Subhanahu wa taala nan sinin barikte in ma'na sin hadis ini in Allah Subhanahu wa taala urwante kami sa si kinakan kinakanin due bahag ginisan ni kinakan haram ni apa ini haram bidatihi haram ya pa ini asal bidati sama-mata haram in kinakanian pagtamam mo haram suway dumain labayan yang haram pakai do ni hinsa asal mismo yene kinakan lay asal barang ni sama-mata haram upamanen hilal oleh Allah Subhanahu wa taala kambingin atau sapiin buin mati gak labian sumbali itu makan hari mangan ni haram bagi kakanmu kuwi sabiin in Allah Subhanahu wa taala ginaima demikian inumanin aman me inuman makalamo belinu sakai belinu pamelinu kinakan inete yasin halal sumaha bagi kakanmu atau inummu haram yan haram sama-mata ikaruwe niya amban me kinakan halal kue me buas kue me kenna sumakawa labianin iya pakai do ni tinangkew atau ini do je numan sawe nu ka labian maid na wangi kakanmu haram sumatawa kinakan lay asal matane halal labian ni hajar haram dobi na inilien damua yan amban pangandaan oleh Allah Subhanahu wa taala sa bangsa mukminin pwede isang pangandaan ko Allah Subhanahu wa taala sa karasulan marumel lulay yan ay pinabuo oleh Allah Subhanahu wa taala Tedo wa amalu salihah duk ngahinang kampain na hinanghap sa ingge bantuk ng inanghapin sibay duwe sibay magbuo al-ikhlas sibay si Allah Subhanahu wa ta'ala sibay kiyo ikhlas tuju Allah Subhanahu wa ta'ala duk bisan sa kiyo ikhlas banggi magbuo mutaba'a sila yan panguno Muhammad sallallahu alaihi wasallam giruin magpumpa nang sininen sibay magbuo al-ikhlas duk mutaba'a mikiyetang alenan amal salih hinang palatong kita ya ayyuhalladzina amanu o kampain ni miya magkahagat kulo min tayyibat mangan bisag kampain ni amban ni kinakan sutsi kinakan lisin sibigay sinagit-sagitan bisan kue ahad marasak nakum ina-ina ni amban kapag kami kaam supat sin ayat was kurilillahi supat ngayon si pamante ko tu si supat ayat ini supat ayat ini ibe mengaku kulang pateng si surat Al-Baqarah itu bangga kulang pateng iyan supat ayat ini na puas amban iyan puas amban iyan pada Allah Subhanahu wa taala magsyukur kam si iyan sige supat ayat ini sebab garu bineta dia sinaratin ini mana ini yang berkapagari kami ka pandak bisa in Allah Subhanahu wa taala gainaima amban ibadat amban bisaramu amban hukumanmu bang dumain si aturan sara
Upamanin si may sadaqah yang takarruban ila Allah supaya kau tumapit si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kau magsadaqah sadaqah niya sagit ni ini haram amban mi haram pakai doa ni gitu naima. Demikian in ibadatin bang kau magibadat si Allah subhanahu wa ta'ala bu niya sagit ni syirik gerusab tinaima. Gerusab tinaima. Amban bisaranu sibay hanta. Sibay apa kali sawaimu. Amban hukuman sibay edon hukuman ini si Sarah agama Islam Quran duk hadis. Nah i amban me kasucihan ke si bisa sibay puenin nan si inen kasucihan si pagedok rijiki. Asal ginegetan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala demikian pinanuan kita wa pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibaite yene rezeki nuyan yene rezeki halal mula-mulain supaya tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala ini pakun. Na puas amban binisawe Rasulullah murungnya upama ini upamahin thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Bukne sinapote Rasulullah pa inne yene lella amat tulak-tulak. Peggein pagtulak-tulakin ni umat Islam dan buwa amban asbab atau sabab ijabatud doa. Panaimaan doamu wa Allah subhanahu wa ta'ala tasabut dalam hadis telu. Lamut ni doaul musafir telu bangan doa ame aininen gak niya pagsaksak tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ika isa doa amat dua matatoy si anak ni mula-mula bangke waya menjadi alim anakmu menjadi mastal ini maka iya ambantunya sampai si akhirat si pakai set doa anu pegge tasabut Rasulullah tangna tinaima doa iya ne sidang buat nak atau iya doa matatoy ini ikaruwe doa musafir iya ne doa amat tulak-tulak nah dan buang palaimaan doa awal Allah subhanahu wa ta'ala ini magtulak-tulakin. Hangkan murung nisa Rasulullah dan sirinen thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Tahati wa in doa amag musafirin tinaima. Gak ada pagwerwe. Asy'ata adbara sarta paggebang may magtulak-tulak may matuhin. Bisan mo may itu bang si melai si kita may bagumbunan. May plamitan kay may bagumbun na siyempre may pagumbunin nukit-nukit nito. Nung pagkikay kayo mag-ihtimam, inanunoy mga dyan kayo sumampay. Kitnukit ay mamungunin sa may kok no. Iyamud doya dayhi ilas sama. Magtulak-tulak lay. Iyamud doya ilas sama. Pinarangkat rin itanganin si Allah subhanahu wa ta'ala sarta mapu. In pagparangkat tanganin dambuha do sa pambat asbabu ijabat doa. Panaimaan doa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala yan si ipon ni mungkin walang katangan mo dalil paimpamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah hayyun karimun yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilayhi yadayhi ayyuddahuma sifra inna Allah subhanahu wa ta'ala sayu na naleman yebangnya ipon ni marangkat tangannya ya Allah bugay ano nin isambag ni doan bugay taymaan na sayen nahangkan na ilupamo ay Rasulullah nilela magtulak-tulak labi ada mampanaymaan doa ikaruwe marangkat ini tangan ni dampo sa pamban panaymaan doa ubus ya Rab sarta pain ya Rab o Tuhanku na panaat mo amban sifat Allah subhanahu wa ta'ala amban panabenalnu in Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan dan buat sa panaman doa ya Rahman ya Rab i amban ne labihan panaymaan doa na imboy-boy sa isisayan ne sumagawa wa mata'amuhu haramun kinakannen haram parali hinang ne amban ne labihan panaymaan doa sumagawa wa mata'amuhu haramun kinakannen labihan nen haram kirakan haram luune ke kirakan haram sa mata-mata atau labihan pakai dok dari jikiin amban labihan haram wa
wa mashrabuhu haramun, demikian inuman nin haram do isam. Wa masu haramun. Inne semek nin haram. Inne domban haram. Asa semek ku halal bang inasi. Sumagawa ay pamilino yung haram iin. Wa gudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Fa anna naan si ininen iya mananen istifham. Sumagawa in ma'ana bineta de Syekh Utsaimin naan si ininen natala iya pa ini amban panaymaan doa. Tala amban iye we tinayma doanin. We Allah subhanahu wa ta'ala bu parahal magtulak-tulak iye. Bu parahal inangkat we ni tanganin. Do parahal pinujire ni Allah Ta'ala. Napag kinakan nen haram ni geniala isaget ni dumain dilem syarat panaggawe Allah Subhanahu wa taala demikian inuman demikian semei kakahinan nen haram saya ingin panay oleh Allah Subhanahu wa taala ini saya ingin nanti naien maksud sin hadis tu pandak bisa ginegetan kita we sara agama Islam ini si we lu ne ke hekapulan kinakan nun pamakan nu pemilianun si we asal halal si we gak niat sakit-sakit ne demikian in pag-ibadatin bang niat sakit ne si sabdi aman Allah Subhanahu wa taala geru sabtinai mak si we magtuhut al-ikhlas wal mutaba'ah na pihun biko kong sopama niat lai wade patampal tes tagi SGSN pihun biko